Subuh maghrib musola tapi ilme tengah nasib cukup sakit sia-sia. Batengan sahana negeri mesucihan cara ibadah kalam jahil fahlar tamsidaraon keladi dahabe ibu ludangan ibadah dan ilme sayang ilme agama gairakan kan pilihan ban sikulah tapi wajib mandum urang lagenekeun lesaidina kepada tamu alam ratib subuh maghrib musola tapi ilme tengah nasib cukup sakit sia-sia. Nyoge puncak hudep susah masalah lam rumah tenggang anjut tak berenang binang anjut tanyo jaga duduk sering dalam salah kaim langkah babur ginang kepemimpin hana adik tak semikir butuh hudip trip dan jaminan ajaikan baja roh hamba ilme betah tuntut rijal kesempatan han mengisah walau kadruh janji Rabbana